Iji ni Wero TV. Kadasha mwenye mnokiga mutegere Wero TV no tubokona kanya gakwatanira batu kindeto cia Wero thaa mwanja betwa wini wa King'ero. Tukiambirire ni ati ura wathurirwe kwa munini wa gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ithingia ya Welinda Kiome antukuyerwa ari nethirite kinya mbere ya mbunge ya kaunti ya Meru ibokendotira na kwithira akiongwa mauri. Riboti twithirite tukiathiatira imwe kwa imwe na twatiritwo kunekeria riboti una njire kinyanirite kindeto cietu cia Wero ngoro atha 1:30. Tugita mbere ni ati akariba kumantere Chiale Njoka na ntora ingiri ithiolonkirite wandi antunene antukerwa aribethirite bagiukirira kiriga na ranjo itandatu chithirite ikithukira ntora iromba rio nende ikira William Ruto ato kwithire kinya kaunti ya Meru kimya twitite otira na kwithira akirea akaribara bethirite bakiringithwa impithukiro chenjo ira botariria ati chithirite chietabarikенterei. Giriro ni gaturokere uko ninjo usiaira uko atumusie na naiboka rinja na njo usie ya chiangiria kunanga ila kunanga mewabai iyo twengana ne na mai kire ya miunda Bobone ukoje ebo akaribantora aja alinjoka akerera wamwe na kinya akinisa awandi antunene na arabarokanire na njogu ithandatu ire igutabariketie na kwanjiria gukinyanga into biao bagitareria kinya kuriri ugwati kwana bao kuthi icukuru na amwe na kwithirwa inya into biao bienyangitwe injogu ino yonto thai itare mbura yurite mbura kwana bia kura bie miundene thairo na robonete kanya kagurukirire njogu nende thai kugotweka bia kura bikari bio injogu ri na tutwaita ko uchumba mwanka na iturangatho chike mwanka marire na ile kinya marire twana rukire twetete cukuru kwa ngote twaita cukuru ari tete twaita cukuru ari kinya murungu tete twana nduga tweka utekana kana timana ne ono ntubaba bacionere ibachokere mucie batutwaita cukuru uwende bado tururia thirikari batu ninje utokarithia kana na baita cukuru nontu ana bate kuona kanya kwa cukuru kiri turirete nontu banjoi irete miunda rwandika thiria lakini twarenge twabera twara baba KWS batwira njo bwaciona boturingire thimu no rara kithakene ne kenda ciona njo eyo muriga thimu wa thirikari ni tutethie kenda njo cietatea bara kuya tukanda mana kenda tutethua leirete mungao ikathiria ruari no tuko kinya mari kurite na kinya ikwacibia mitethi gucio kurite munde no ko iripire ao rio i kyoki na ntwaba ndabiriesi bakaya bakaurine iri na baromi wariku o bakareka iketa ende bakiuria ate mutongeri wa mugongo Daktari William Ruto kiumia atuthiete na kwirigirwa kuya akwanjiria ontobaye kure anto baraba nyangirwe injogu kana nyamuchingi cha kithaka into biao na atabo bakaithirwa bataririto mutarini uriko nontu tayari baregwetie irio bibia mendani na bigukinyangwa injogu kuria thirikari yetu turiria antu bawethirwa ni kabare ni mucio batwe kanya batwe kana tukia kwethirwa tutumba kuona utethio kwa kwethirwa batwe antu baba tumba kuya gwata njucio twandamane monka kwa thirikari nene tuone utethio igenda tukomba kuona bikora bikwana betu turore thirikari u batwe arengi ciarire munda yonthe irathira batwira ciarike kuthia babone tu report munda yetu tu report turero abda meri ithatu tugetha turi mwankaru ari turi tutona kinya thiringi na tutaibwa kinya bwacio ringi tiurengi bani barukirire yaringi
ikuya ringi kule nunda Rwanda yote kuthira tubo tukuria rindi nontu raisi tukubana yete kuno kiumia neki yete kuno nji mantu akore wa mbesi ira cia itera mbere tukumegete tukane wakete tutirwa nontu natukwirwa ora twerwa ringi aicio cia kinyangari na cianjia kure mwaka yu tukareanirwa amwe kana ni woni wira ake tukero icio tukariwa Kumalenjoka Gebe North Pitan Class Chabari. Tugita mbere ni ati bara batumaira rui rwa Murandi Josefa ntereche kirui batie abakinyamara iwatia rui nyuma ya kuiyo kwa mita untubrabu kuyeri ni atongeria ba Murandi yo bakiwa untubu bwithirite bukiangaratania baba ingi bantu bara bethira betumira rui bokenda kwikuna antukone chio bari wa CCTV chithirite nendi kiwata anto baile abraba kuringanithwa awamba bonero mbari kimabitha bokaria kubwethio chonkoni arwa notira anto baiba kwithira bagikirwa mpine na inyoba likithiria ukaria Murantine yoyoroi Orere wongere kubwa wamba bukuthi na mbere kuongereka ntereche kirwa Murandi wa roye wa Stefano ringithikete anene ara mitas cia roye chiyeto na kwangaratani utumiri bwa roye ntereche kirwa kuma kiume kithiru twaripoterwe customer betu winyangie bwa mita twayatora twethira kuya tubakuya bakuranga mita chietu cia roye baetachio Dinera tuinio sana no wikirwa sara no tumite wichia mbecha ya mite moni inaongirinya mita ithano so ni asara ki project na nyaki customer wetu kwithira pati inengi no tukwa ruti kanga itukona tukwithira tuina asara roi no tu batui tuina service provider area kirwa na its environs kintu kitawa no revenue water ndiraba kuya batu ira mitau no revenue water percentage ni wikiamo na neko area to affect tui project na tubakwita bakia mita jaruzi arafu tukuthinga area twadugania ingo tugomba gukarika budibiti muntu na anta tuita kitrai kitrai ona ni antu bari on ando tukiba kuya mita kada aja sai dia turungi bari mita inyo tuku na ndugu barakarikire antabari barabara kwa CCTV ndakaijiri jikite kiti uronka ikia mitas bekara japo mba kuendelea kuia tu ndo bayita consecutive ogoro beja bakiye mita ogoro beja bakiye mita na kuringana na rugamiri baroye roro baruga mwankira thaini bagutarachare nene muno no ntukugura mita ino ithena ntheri tuwita sare roje the other thing meters are very expensive na weta to replace mita da eu to project no to tutumba ukita for those expenses alafu kintu kingi customers betu itoba haji bado tutumba go secure meters every and every consumer it's upon them whether iba go secure mita chao no tegera inyo kurukete barabara bona we kwenda kuya mita no bati ku report kenda tumba kwedra tuke diria dinejire na ndiko na several places chi the first bunch we have friended it was replaced around 8 meters lakini na ndey ngichere yere itona we will not be able to do that nara roje rundero kedra kuimita tutumba ku replace the meters na leine yonde atukainga iromba ro ikiria atongoria baukaria kurutha uchonkoni bwa mpwino ntukwina thuganirwa bairi baraba kuonekana kirimbicho cha CCTV tubauba babuthakia mantu yau ba watini kamera CCTV aitubonete na itu reported the case uke Kiro police station pena issue aitu kwirigira bakawato na this one to reported ke public health officer no tutije Kiro ke na baba inge ito reported ke DCC wa Borehist na tuera bakageria kuonora bakadide kenda to ba issue yumba kwa regulated ukirandira ndisibetu pere tena ndibabe bakeja kuba kwena kabu kwamba kulimba dimu kiri aidha mtukidoro area kana bakamara no ndakajiri tawo kinyabe yamu ndakajiri chidi ya kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera Wero TV nyo kambitaga ki Mutegi
Tugita mbere ni ati maabitha bo karia ibameneretie wongereku bwa nchobi ndege watho bangi na wagagia kathomba brabo ithirite abwe kuyirwa nturene ibameneretie akari nontu bwa kwithira bakithania baraba witithia mbere mauthuku ya kiari kia thone kia wikira nguo Chibo wa Kirumilinet Karimi hatongere ba matura ibethirite bakimeneria akari nontu bwa kwithira bakiria kuwatanira na maabitha bo karia iboke ndotira ukaribu kwithira bokili kidwantere iyo munini wa county commissioner wa Ganga Mohamed na OCS wa Ntomo bari wa karibaba ingiba kwithira abakiria kwithira abakiruta amoko yekaita kara ereke baumba kwithira abagikirwa mpine atukethira twekuretera riboti yewana toma konogo kanini ogeta kuraya Nduta wandangira simonga ngikuma ndrese ndiye kiago kija location ndikairagia Weru FM au nyonyo mbako wakwa thairi nyare kieja kwata maiki mbethera twina webe na matana Weru choa wa Samsoni Gikunda Gichuru nguga aja nkubo itoithagira twina sako ya Unique Sato kwendra Weru FM happy birthday mukongwira mianka 8 ya happy birthday choa Weru TV na Weru FM 96.4 netokongora miaka 8 ya gutumireria Meru nteto no bakundie mwago na ruthiomi rwa Kimeru kwambiria muthejo mwari jojo twejete mwari nejo kuko gucokeria nkatho igwetene na turugendo nururo na gututikia no ntomuro na jojo korirwe ikaumo kajonyara musafara jojo kambire Jumatano tariki 28 Kagoma twete charia Metongo Kobo Darene Kanyakine KK Egoji Kenoro Bikombone Kadera Marimba Kethirone Githongo Katheri Kithaku na turekerie Kirogine nayo Alhamisi tariki 29 ni Keria Chogoria Marima Ndagani Chuka Kanwa Kathwana Chiakariga Marimandi na turekerie Gatunga nayo Njuma tariki 30 mweri jojo Neroire Isiolo maili 8 kwa muungania Soboiga Mtuge Keberechia Kerua Makutano Gakoromone na turekerie Getembene nayo Jumamosi tariki 31 mweri jojo twamekonjera Nchero Kianjae Gondone Morere Mozara Karama Kangeta Kathelwa Lare Mutuate Antobetwe Farm Maua na turekerie maili 3 Naruru emo gakundonea saniba Kemero Jadayo Kim ngakwenda garonde walai Tingo L Marinya Downtown debo kumpendera ndabutonye Vini Mkali Iyo Mapio Kerika Oroncha Mbedra Kanidhi na Nadia Mukiri Ete ni nkurumani tuararia na agumomero ukienda gukurukirwa Mradi wetu unaendelea vizuri sana. Tatizo ni moja. Tatizo gani tena? Hapa kwa roofing. Mimi najua mtu ambaye anaweza kimu mahitaji yetu kwenye mtandao. Msikubali kulagaiwa na matapeli. Duralong ni mabati laini yenye rangi ya kudumu kwa muda mrefu na pia imetengenezwa kwa nyenzo zenye ubora wa hali ya juu. Usisahau pia imeidhinishwa na KEBS. Na la muhimu zaidi, unapoyanunua haya mabati unaletewa bure mahali popote ulipo. Duralong mabati, rafiki wa kweli. Duralong mabati, tupigie simu kupitia 011-058-1292. Duralong mabati, tested, approved and trusted.
Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka. Kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa. Sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. One day you will eat, walk, and talk like royalty. I need you to wake up. Uko aware this is not a game? Make it happen. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. An eye for an eye. What is your family involved in? To go close to take control over the hearts of empire. When in mnoma sana. Gakwatogeni oringi na nkatho cia mwanya muno nontu bwa kwithira witite mbere na kurumira ndeto cia weru thaa mwanja twicokera na riboti ya kimabitha bokaria kwithira bakimeneria wongileku bwa nchobi ndege watho bangi na mawagagia kathomba yara yethirite yagitithwa mbere antoroene bakimeneria akari nontu bwa kwithania amaramari baraba wititia mbere mauija akereke athonekia wikira nguo chibo wa Kirumi Linet Karimi atongere bamatura ibethirite nende baishumeria kumeneria akari nontu bwa kwithira bakithania mauija ya kwithira yagitithwa na mbere na nyakuria kwithira bakiwatanira na mabitha bo karibu kendotira ukaribu kwithira bokilikithwa ntere iyo. Munini wa County Commissioner wa Ganga Mohamed na OCS wa Ntumi bariwa akaribaba ingi bakurea kurito kuye nyarira enyangia bomba kwithira bagikirwa mpine. Atori baoretwe kugwatanira na ikundi byokaria kenda gutigira wamboragaragi onywi bwa nchobi ndege watho na nkinya bangi bo kuthirathira maturani. Ya kwamba mkiona mhalifu anafanya kazi, mnaweza kufanya nini? Sio polisi peke yake, sio sisi peke yetu. Nyinyi mnaweza fanya nini? Lakini mko na uoga. Mnasema hapana, hii ni kazi ya serikali. Ni sawa, ni kazi yetu. But again lazima tushikane nini? Mkono. Mambo ya illicit brew, hiyo ni kitu ambaye sisi kama serikali tunasema lazima tufanye nini? Tumalize. Wanapika kidogo, alafu lakini sasa hao mtupatie habari. Mtupatie habari ndio tuweze kuwashi. Yule mtu alikuwa ametupatia changamoto kubwa ni mtu anaitwa Kegembe. Kuringana na munini wa kamishina division ya Ganga twe Mohamed Dafe ariuga baingi bakari maturani kabakunikagira makarika mawinyangia na kumanio gwa polisi kana mabicha bokaria bakaremo kubagwata. Kwenda kwa assistant chief, kuna ofisi ya serikali hapo, kuna ofisi ya chief, kuna ofisi ya ACC, kuna ofisi ya bwana OCS hapa. So ukiona shida fulani, tuseme kama pombe fulani mahali fulani, instead of
kuandika kwa social media, kuja kwa ofisi zetu useme mahali fulani tuko na hii issue ya pombe, ndio tuweze kusaidiana. Unaona haiko sawa katika jamii, wewe kuja tu, ofisi zetu ziko open kila wakati, kuja utuambie frankly, na sisi hatutasema hata kama wewe ulisema. Varitie kagita gagwikirwa nthumbi gachibu mujero wa Kilomiro Kishon Linet Karemi. Ningewaomba tunapoendelea kufanya kazi na nyinyi, ningeomba sana kwa jambo lolote litakalokuwa kule mashinani, tusaidiane, tupeane information at the right time na njia ambayo inafaa. Kwa maana kuna wale wanaweza kuja wanatuletea information na ikuwe ile information unatuletea information ya chuki. Unapata mwenzako yes amefanya jambo, na ile jambo amefanya utawekelea mpaka ile ambayo ilikuwa ya the grand parents. Bakiongera bariuga gukurukira aturi mawinyangia mara maingi makathira nturani gukaja gutuika bakagwatanira na ichunche bibi byokaria. Sisi wakati tunachunguza kesi, kwanza ni mlalamishi, si ni kweli? Hilo nyingine ni exhibit, hilo nyingine washahi, kwa sababu tukiwasilisha kesi yetu pale kotini, we are expecting to have a secure conviction, si ni kweli? Successful conviction. But again tunapata those charges. Na one classical example ni ya hapa Kiruni. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara. Mbitagwa Martin Mugambi. Gathushe mwanya muno kiwe Martin Mugambi tugeta mbere ni ati kwina wirigiro kieshigo kia Tharaka wikumiria kutherema kiurimi nyuma ya skuru ya University ya Tharaka kuyana njirenjiro ya kurema na rwero kai onto bwirigiri kwithira bwetanganira na mparabo nene ntereo akaribethirite nende bakiorwa kuthoma kuma kiemunda yo burabombe kia wichi ukumia kiurimi bwa muthemba yibo kenda kwithira abage kuna njachione inya utumira rwe enjira na urimi bo enjira yocho amwate yoyo ntuko Gwantuko Paul wakabithia na shuna njire kinyanirite. Gicigo mbunge kia Tharaka guntukura ruyi no atamaiga magoro etura rigatura na kiathu kinene arendi cukuru ino ya Tharaka University kumera njirwa mwankire mthito kwari ukurukira utongoria bwa vice chancellor wa cukuru ino Professor Peter Kinyomuriungi na mona mathomo cukuru ino ukurukira kinya toyitu kaitura banjite cukuru ino ni ombite gusensikirira kia Tharaka bururu arahaba ombite kinya kuigwa bagikira nene urimi. Our vision as a university is to be a center of excellence in teaching, research, innovation, and outreach for transformation of society. Our fundamental belief is that what we do in the university must have impact on the society. Kere graduation kuruku vice chancellor wa cukuru no Professor Peter Kinyomuriungi na wite moroto wa munene gutumira kithomo amwe na mainya mao gutigira urimi bukwagira nterino na nthiguru ngima. Our university desires to be a leader in matters relating to dryland agriculture and mining. This is our niche area, and this is what we will be pursuing in the next 5 or so years. Agaba gitumagira kithomo gaki indi barayana njira ya utumira twitu kaikiri kuri mairio ta nyani na bingi bira bitatumagira ruyi rwingi kimono kiri misie. Uchuche kawaida tu pipe ino cia kawaida ukuguranaga ndukani cia kawaida ukathiĩ ũkathũkia pipe ira ũgekĩra tũkombo tu kawaida wakakombo tu wakaroko na bungo watura turunya tukaitwo tethere we kuma na muthetu wina mborea na tukarema into vingi sana bila utetheria miji kuona bia kurea. Bwana Alan na uraimu rutingo gicukuru-ini ino akiuria kari mono nterino cia Tharaka gutigiri bakwanjiria urimi bwa kunganagi mera mindani timto kwandaga nthoroko kana ndengo gake akendie cionthe cwe na gutigwa kiraga ntura tena ideas cia utetheria murimi wa kawaida ku survive Tharaka nontu kawaida gutwire antu ba Tharaka batwite kurima ndengu na mwere muno lakini university ni raunire ibwega irutane antu urimi bwa kisasa bogatethia antu at least bakirima ndengu na nthoroko na pembe na bibingi iba kurima tunyamu tutu ngitwa kurea. Kwa mfano kwa mtoto wa university mundu munene muno itwandite michungwa itawa pigs oranges
michunga ibandithĩtio mĩrimũ ibandithĩtio ĩgapewa mbeũ mbega na michunga ĩno kanda munde within 2 years miaka 2 no kwanjira gute machunga bana no kendia mundani woyo still twandite mikwaje ino kenyeji kawaida kwa mundani wa kuno thikinya kanda kamutaro kama ka kithimia ke 10 ukanda tumekwa itu akwa to pea nutritional value kana gatetheira mwiri na ntabebe kwa kindengo na mboco na bibinge na still kuno twandite marigo na marigo ama twandite marinyani kanja kirinya wakunda kinya mutungi mapade kwa tina weru inge na kwamba kinya kona ndigo ana bakareyaga kenda boy komi mbetwa yarani kire mugongo mono gwa Tharaka tanto beto itutie okarato kio tingo isiriku mtu akara terete wa athire kare kamwande gakara kona kibarwa no we bandeko ngwa thuru gutumira njira cia kisasa cia urimi marinya makuta 10 kinya watagira we na mutungi kae ngoire akuna antura na wagafundi kuri matunya mutu okatumara muji na kwendi kinya tutuwe gatukai tubio gwa tusukuma tunyanya tukai na wau kwa natenya mutu akuria na tutethera family ku kwendera bwega kuma mundani wa Tharaka University nkiripotera Weru TV Bito Paul Ogwa Kabithe Kathosha mwanya muno kiwe Paul wa Kabithe kiwe mutegeri na kibonthe barabomba kwithira bekinyanilia ndeto cia Weru tha mwanja ntukerwa renga kwendera kaita kia na ntukwinja yoyori thari mopia murungu mwene inya oni Beto Awini wa King'ero.